Only football can make you feel like this. Absolutely incredible. Top TV reka dusubire tubaramutse tubaha n'ikaze rikarahiganwa ndabibutse ko ari ama equipe 15 mu gicaro ca mbere n'ama equipe imwe yo mu gicaro ca kabiri ziriko zirahiganwa mu kimwe cy'umunani gishira icanyuma ndi Jean Paul Dunia Romonde kuri kamera uno munsi turi kumwe na Janvier hagati ya Olympic Star hamwe na Musongati y'Igitega mukanya ruratangura kanya gatoya urukino ruratangura igekisa 9 zuze neza ukadoma nabona isaha yamaze gukwira arbitre abwira abakinyiti ngo mutanguze umupira ndabona Arsene nihoreho umukinyo wa Olympic Star ahagaze ku mupira reka ndababwire abatanguye ku mande zose duhere ku ruhande rwa Olympic Star nkuko bisanzwe migori ni Ige Akimana. Olympic Star ikaba itsinda yerekeza mu Giswahili abazi ikibuga cy'Imuyinga mu gihe Musongati batsinda berekeza kwibago cyangwa Salia kuri cimetière. Migori yuko nabivuga ni Akimana Ige yambaye nimero 1 Pascal Ramazani kapiteni ya nimero 5 Nasri Samili yambaye nimero 2 Hassan Nzeyimana nimero 4 Batazira Temba Arsene Nihoro nimero 11 Idika ari ku mutima yambaye nimero Idi yambaye nimero reka ndabe nimero oya Idika ari ku mutima ni yatanguye ariko nabona ku liste ariko ntabwo yatanguye Idika ari ku mutima Isa Abizimungu yambaye nimero 17 uyo Mutazira Kanyeshamba Akonkwa Akimana nimero 20 Parfait Radukunda nimero 22 Emile Mushagarusa nimero 18 Ramadan Omar nimero 12 Afizi Akizimana nimero Mustafa Irakoze nimero 21 Manoa Gabire Yimana nimero 25 Rashid Nibitanga nimero 6 Darisi Irakoze nimero 8 Samir Hassan nimero 19 Hassan Junior nimero 13 Abdul Musa nimero 26 kuri kurane kwa Musongati mwigori bamwita Loha Sakubu ni wali mwigori hakaza nimero 7 Alon Musore kapiteni Chris Ndikuba nimero 3 Umusa Mujyango nimero 4 Frank Nduwimana nimero 5 Isa Ibera Sabimana nimero 13 Tresor Mubango nimero 16 Saidi Irakoze nimero 17 16 ni Fabrice Kirugishaka 23 ni François Ndutu kipi ya Olympic Star bambaye impuzu z'ubururu inimero zanikishijwe ibara ryera amasokisi yera ugiye Musongati bambaye impuzu zisa n'icyatsi novuga ko ari icyatsi kibonerana cyane cyangwa se bazi gifaransa ni vert jaunâtre inimero zanikishijwe ibara rya jaune amasokisi asa na n'icyatsi kibisi urukino rero rukaba rumaze gutangura kunda gukanyirana gose umupira wo guterekwa inyuma ni Musongati afite umupira nimero 15 kwande
reka turabe inde, reka turabe nimero 11 wa Olympic Star, nimero 11 wa Olympic Star yitwa Arsene Niholeo. Arsene Niholeo yarafashe umupira Olympic Star afise umupira kwa Hassan Nzeyimana batazira temba. Reka turabe n'ubundi Olympic Star, reka turabe ariko abakinyi ba Musongati bakiza urugo rwabo bahagara neza cyane, badefanda neza cyane gose. Umupira niwaja mu igol ninde araguceka ariko warenze. Reka tani ni Hafiz aragucenga ariko bati umupira wa ndabivuze ko ari kimwe cy'umunani gicira icyanyuma, inambuko ya kimwe cy'umunani gicira icyanyuma ku bibuga bitandukanye. Rero ama ekipe menshi ariko aresurana. Ejo habaye inkino zibiri, ekipe ya Atletico niyo Academy yakiriye ekipe ya Aigle Noir de Fighters. Aigle Noir ishobora gutahukana intsinzi y'igitsina kimwe ku busa mu gihe hariya kuri Stade Gatwaro mu Kayanza ekipe ya Bumamuru na Kayanza United yashoboye gutsinda ibitsindo kimwe ku busa ca bwa Bumamuru. Reka turabaya ninde musore yaragegeje kwinjira ariko abakinyi ba Olympic Star bagara neza. Umupira ufise nde Yannick barafise umupira. Reka turabe aratera ariko wapi hejuru umukinyi batazira Detayi yaragegeje gutera ariko umupira uca hejuru ariko ukabona n'urukino rwuguruye. Reka turabe ninde ni Pascal Iramaza kwande kwa nimero 8 bamwita Darcy Irakoze. Darcy kwande kwa Parfait nani kwa Hafiz ariko azabatimbo ni vyoroshe abamusongati nuko nyene muri uniforme nziza cyane bavuga bati musongati yacu tera uje imbere. Abamama hariya mbona bakereye ibirori abamama kabisa mbona bakereye ibirori, abamama b'Igitega ibintu biryoshye cyane. Ni ibirori wowe utari ngako stade uri kurahomba kabisa. Ndabibutse ko championnat yabaye ihagaze gatoyi bakazokina mu ndwiza. Ndabibutse ko Coupe du President yabayeho 2014 rero yitwa Coupe du President, ariko kuvana kera hose yari ihari guhera mwaka w'igihumbi kimwe na 1982. Carton jaune Ndutu akaba yako ikosa kabla Masani ariko ndabwira ni ku iki gikombe cyamye kuva kera
de football du Burundi cyangwa se coupe du Burundi de football Burundi ya 14 cyitwa coupe du Burundi bagitwara yaronka igikombe cyonyine ariko na avantage nimwe yari afise ariko yakuba Reverien Ndikuriyo akaba yarabihinduye mu mwaka wa 2014 aravuga ati uzotwara coupe du President kimaze kwitwa coupe du President azora asokera igihugu mu mahiganwa ya Bumamuru bafise kimwe kimwe akaba ari uko vyifashe nicyo twavuga kuri coupe du President iriko iraba ku nshuro yayo y'icenda mbega uyu mwaka kizotwara nde ndabibutse ko icyo mwaka weze gifiswe na Bumamuru mbega Bumamuru izocisubiza reka turindire ni mu gihe ejo yashoboye gutsindwa na Kayanza United kuri stade Gatwaro igisigo kimwe ku busa uyu mwaka ho bizogenda gute iminota 15 igice kitega akaba ari uko vyifashe nga kuri stade Umuco y'Imuyinga reka tura umukinyi w'umusonga ati bamushyira hasi bati nikosa ira Manchester United ariko mu kanya cy'isaha 10 Watford iza kwakira Arsenal mu gihe ejo kipe ya Liverpool yashoboye gutsinda West Ham kimwe ku busa muri Espagne Real Madrid yasinze Real Sociedad ibitsindo 4-1 gatabo ni Afis ariko vyase Barcelona iza gukina igihe cy'isaha 15 iza kwakira ekipe umupira urabandanya reka turaninde ni Darcy irakoze afise umupira Darcy reka turabiya ninde afise umupira ninde nimero 13 ninde reka turabe numero 13 reka turabe ninde umupira warenze Issa Iber Hakizimana numero 13 reka turabe nimusonga ati kwa Yannick reka turabe gera gucenga ninde reka turabe nimusonga ati umupira inyuma baraheza inyuma kwa numero 23 kwa musonga ati reka turabe kwande kwa musore ako umupira nashoboye kuwufata reka turabe ni Okonk numero 15 reka turabe Afis Yannick arabacenga ariko bamushyira ikintu rushushe cyane ku mpande zose yaba musonga ati yaba Olympic Star bose bakaniye reka turabe Arsene ariko agejeje kumwataka amukorera ikosa bati Arsene wakoze ikosa umupira no guterekwa hasi bagatera umupira imbere nimero zine wabo ninde Isa mujyango Isa yateye imbere kisha kireko Yves ariko vyase reka turabe hariya kwande kwa Hassan Zeimana na Parfait reka turabe Yannick afise umupira Yannick arija muri mukorobone Yannick yatanze central ariko nimero 15 wa ndabibutse ko ariko haraba inkino 5 zitandukanye ku bibuga bitandukanye ekipe ya Rukinzo FC ya kuri stade Urani mu Cibitoke irakira Tigre Noir yo mu Ruyigi
Message de Ngozi ikira na Burundi Sport Dynamique ku stade Rukundo hariya muri commune ya Mwumba ku musozi wa Buye. Top Junior ku stade Gatwaro uko bayitaza ngo ni Gorigota Stadium yakiriye Flambeau du Centre. Bujumbura City yakiriye Vitaro ni muri derby y'Ubujumbura kuri stade Intwari. Royal FC kuri stade Ngoma ikaba yakiriye equipe ya Lekoro ya Murumonge. Olympic Star busa watanga 22 equipe ya Burundi Sport Dynamique ikaba yamaze kuronka igitsindo cyayo cya mbere itsinda Message de Ngozi gushika ubu ku minota 22 Message de Ngozi ubusa Burundi Sport Dynamique kimwe. Message de Ngozi yitonde bikavuga yuko ngo naho Onesime yari kugira ngo atake kufata ngo bamuteye inshuti rikomeye cyane. Abafana ba Message de Ngozi bihangane niko bimeze. Ku bindi bivuga ni turabenya ingene biko biragenda ariko tugomba tubabwira kundi bimeze. Umupira cyane reka turaye Musongati kwande kwa gagiye wabo ariko ahitamo kushira muri birahendutse umupira urenza yarasagirijwe umupira cyara urenza uyu munyegoli wa Musongati Lohasa Kubu awushira muri birahendutse kabisa. Terebere cyarashakisha musore ariko umupira warenze ukaba warenze Isa Bizungu leo umupira warenze urekurengwa na Musongati. Reka turabe Musongati kwa Mujyango Isa. Reka turabe ninde Desai. Reka turabe kwande kwa nimero 13 ninde umupira wamurenganye. Reka turabe kwande kwa Isa Bizimungu. Reka turabe ninde ni Musore umupira Musore ariko baramuzibira. Kufa igiye gutegwa na Iber Sabimana. Isa Iber Sabimana igiye gutera kufra hagati hamande ya corne. Reka turabe minota 26 ni Cornel. Reka turabe agiye gutera ni Isa Iber Sabimana agiye gutera uyu mupira. Ndabona Igi Akimana abwira abahungu biwati nimuhagarare neza nibatwinjize. Yateye ariko barawugarura umupira ufiswe na Okonk ariko umupira yashobora kuwushikira. Mupira kwa François Ndudu kwa gagiye wabo atera kwa Isa Ibel. Santre yateye ariko umunyegoli Lohasa Kubu gutegwa na Hafiz yateye mupira bawukweyo. Reka turabe yateye ariko mupira waciye inyuma. Uriya ninde Pascal. Reka turabe Arsene mupira awukoze n'amaboko ariko arbitre ati ntacabaye. Musore Aron Musore ariko byase. Reka turabe ariko byase kabisa. Reka turabe Hafiz baramutega ariko bati ntacabaye.
Olympic Star bari bagaragaje kwataka uyu mukinyi Afiza muri Pascal bari bakoze utuntu ariko Afiza afise umupira Afiza muri mukorombone Afiza kwa Arsene ati kufra nziza cyane atari parfeni Pascal Ramazani reka turabe nine ni parfait mwibafu kiza cyane reka turabe Konko igitsindo cyiza cyane igitsindo kamunota 41 Olympic Star igitsindo cya mbere kuri kufra nziza cyane itewe na Okonkwa ku ikosa ryarikorewe Arsene Nihoreho umukinyi igitsindo kubusa urugendo reka turabe nubu ni Musongati Musongati reka turabe Kakimara yahagaze neza cyane bari bamutsinze igitsinda ariko ahagarara neza cyane no kiyuyu babimufasha yagarara neza ndabakunze ateye ariko reka turabe nubundi yakoze n'amaboko ariko arabita ati ntacyabaye arabita ati ni umupira wakoze umuntu yakoze umupira nako bigiye kurengurwa nande na Olympic Star ni parfait yarenguye ariko arbitre atizere atanga uruhusha reka turabe kwande kwa Arsene Nihoreho kwa Arsene kwa parfait tera centre kwande kwa Pascal reka turabe ariko umupira ntiyashoboye kufata neza umupira wafatiwe na Musongati ninde ni Isaiber Sabimana kwande kwa 11 afite umupira wa Musongati kwande kwa Yannick atari imbere ashakisha haya ku ruhande rw'iburyo ateri ashakisha ariko Hassan Nzeyimana akaba yahagaze neza cyane reka turabe Konko yatsinze igitsindo akaba amukoreye ikosa reka turabe ndabona umusi arbitre wa kane ariko yitegura kongeza iminota reka turabe Hassan Nzeyimana yateye imbere ariko umupira Laura Sakuba akaba yawufashe neza cyane sans problème tera imbere cyane umupira ashakisha mukinyi w'imbere ni Irakoze Said ariko ndashaka kushikira umupira kwa Ige tera imbere cyane ashakisha mukinyi w'imbere ba Arsene na ba Konko ariko umupira ukaba warenze no guterekwa imbere y'igol rya Musongati minota y'inyongera igice cya mbere igitsindo kimwe cha Olympic Star ku buso bwa Musongati reka turabe tsindo Lekoroko ikaba yatinze Royal ikaba ibise igitsindo kimwe Top Junior na
igice cya mbere kikaba kirangiye ku ntsinzi y'igitsindo kimwe cya Olympic Star ku busa bwa Musongati FC. Message Dongozi nayo ikaba vyarangiye ari kimwe cya Burundi Sport Dynamique. Vitaro na Bujumbura City n'ubusa ku busa. Olympic Star Rukinzo na Tigre Noir n'ubusa ku busa. Frambari Top Dinyo ikaba yatsi akaba ari half time win ya Olympic Star kimwe ku busa bwa Musongati. Reka tumira mate turagaruka n'igice cya kabiri. Ndabibutse ko ari Iwacu Top TV, ushaka kujana ikigo commentaire ugatanga commentaire yawe. Iyi ni studio rero izindi zose ku rutonde zizubwa nyuma. Iwacu studio Banyamuyinga namwe mu micungararo yaho. Ngiyi studio yakataraboneka mu gisagara ca Muyinga. Kamera zigezweho zibereye gukoresha mu manza zitandukanye. Iba fotora bararema. Ushaka photoshoot zirezire cyangwa izakarangamuntu ni mu minota 5 baba baguhereje. Murifuza sonorization imeze neza, bakufitiye amabafure n'irusatura amabuye. Uri sekretariya yaho naho niwovuga bakora invitation ameze neza cyane, photocopy zikeye neza cyane, bakagereza materiel dobiho nziza kandi ku biciro byiza. Bantu mwese mashira hamwe namwe mwese mubyifuza nimwitinya kuko bashobora kubafurunisa mukari hamu nyuma mugihe mubyifuje. Murakeneye umuhinga bigisha ibijyanye n'ubuhinga bwa none, barabafise kandi b'inzobere babinonosoye. Akabiga rero bantu mwese mufise imanza zitandukanye, ngabo bashobora kubafatira amashusho bakayabikira kuri YouTube mugihe mubyifuje, mukazayoraba imyaka n'imyaka kubuzukuru n'abuzukuruza. Bafite na televiziyo online, abifuza kwamamaza ibidanazo cyangwa ibindi byose mukora murahawe ikaze. Iwacu studio muisanga mu gisagara ca Muyinga, imbere y'isoko nkuru ya Muyinga, neza na neza harabana na parking y'imiduga ija mu Cankuzo. Cyangwa bakure kwizi nimero za telefone 68 majana 942 majana 780 cyangwa ku 79 majana 947 ubusa 47. Iwacu studio biyemeje kuduherekeza mu rugendo rw'iterambere. Yes, hano Burundi Sport Dynamique barangije igice cya mbere bafite igitsindo kimwe ku busa bwa Message. Ni hariya kuri stade Rukundo Ibuye. Top Junior hariya kuri stade Gatwara mu Kayanza ikaba yatsinzwe na Frambari isanzwe kimwe ku busa igice cya mbere. Akaba ari uko vyifashe. Igice cya kabiri kikaba gitanguye. Abakinyi ba Olympic Star ubona bafite moral, afise confidence. Reka turabe ninde umupira kwa Ige Akimana, kwande kwa Isa, reka turabe ninde ni Musonga atafise umupira kwane kwa Musore yateye centre ariko parfait akaba akijije igori giwe. Kataba ni Akonko aragucenga Akonko aragucenga kwande kwa Pascal
Pascal Ramazani afite umupira kwande kwa Hafiz. Hafiz ari ku mupira wa kwa Konko. Konko afite umupira wa Konko. Konko kwande ariko nabo yahaye. Kwa nimero 15 wa Musongati. Afite umupira kwande kwa Musore Aaron. Musore Aaron. Kwa nimero 10 na zitatu bamwita Isa Iber. Sabimana. Kwa nimero 4 Musa Mujyango Musa. Bien. Konko. Ninde ni Darcy irakoze Darcy na Pascal Ramazani Kizigenza reka turabe kwa Darcy afite umupira kwande kwa Arsene ni waratera shoot ariko ni corner Zida ku nshuro 19 la 9e édition de la Coupe du Président du Burundi. Reka turabe ariko vyase kabisa n'ubu Olympic Star bari barasukira igitsinda ariko umukinyi Konko mpira uteye ucisha inyuma akana bari ku nshuro y'icenda ya Coupe du Président umukinyi Isa Bizimungu bona inyuma yahagaze neza cyane ataye umupira umurengana. Reka turabe ni Parfait agiye kurengura uyu mupira. Parfait iradukunda Parfait reka turabe ninde ni Isa Iber ariko Hafiz arama ku mupira turabe ni Pascal Ramazani Pascal papa reka turabe ninde ni Darcy irakoze Darcy kwande kwa Arsene ni horo Arsene kwande kwa Darcy kwande kwa Pascal Olympic Star bagaragaza guherezanya kwande kwa reka turabe Arsene ari ku mupira barawumwaka akaba yakoze na Orge avize yuko ku mupira ariko ntiyashoboye kuwushikira. Oya Hafiz yateye reka turabe igitsindo hano ku munota w'icenda gusa w'igice cya kabiri Olympic Star ibitsindo bibiri ubusa umurongo wese wugaye bemeza bati turakeneye kubandanya obwa Musongati birarangira gute igitsindo cyinjijwe ninde ndakeka ni Pascal Ramazani Kizigenza kabiri reka turabe ninde Musongati afise umupira biragenda gute umunezero ni wose nka ku kibuga umuco cy'Imuyinga Olympic Star itsindo vya bibiri kubusa bwa Musongati. Reka turabe Yannick yose umupira Yannick kwa Isa Ibere Sabimana yose umupira teri imbere ashakisha ninde ni irakose. Reka turabe ni Musongati afite umupira bati reka turabe ko twogombora iminota iracyariyo reka turabe yateye imbere reka turabe ninde ni ku munota wa 11 ufra ya Musongati igiye gutegwa ninde ni nimero 2 Nzeyimana Juma akaba agiye gutera ino kufra. Ndabona abakinyi batatu Musongati bagira binjirira icyarimwe.
Juma na Yanike na Said Irakoze bose akabavuyemwo akaba hinjiye nde reka turabe hinjiye nimero reka turabe hinjiye nimero 8 wa Musongati akaba hinjiye mu kibanza cha Yanike bamwita Numbe Ndayishimiye Numbe abandi sinashoboye kubabona reka turabe ariko Ige Akimana yamuteye kufra umupira agarareza arawukurayo reka turabe ariko n'ubu Musongati iracyasatira bateye centre ariko umupira warenze ari umuriro cyane ukaba ari umuriro ndabona abakinyi ba Olympique Star harimwo ba Mustafa n'abandi bariko baregerageza kwishusha kugira ngo bashobore kwinjira Abdina ikeza kamwe uje gutera iyi kufra reka turabe kufra ya Musongati ku munota yateye ariko umukinyi Isa Havyarimana akaba yahagaze neza cyane umupira wifatiwe na Ige akaba yawufashe neza atangwane n'imwe reka turabe ninde ni Arsene ni horo kwande reka turabe kwande Hafiz ariko yakoze orge akaba yarari reka turabe ni parfait kwa Hassan Nzeyimana watazira temba umupira ukaba warenze ku mupira udatuje Olympique Star abaje twitsindiye nta kibazo Musongati nabo bata équilibre reka turabe kwande kwa Hafiz nande reka turabe parfait contre attaque parfait aramuhenura arabita ati nikosa umukinyi Abdi akaba akoze ikosa Abdi ikeza umupira nyine ugiye gutegwa na Parfait iradukunda yateye reka turabe ariko vyashe kabisa umupira ufatiwe na Aaron Musore ariko n'amakosa ikosa umupira utegwa na Loha reka turabe ninde Kireko Yves kwande kwa Isa Bizimungu Isa watazira kanyeshamba Isa turabe Isa n'ubundi wese umupira Isa kwande kwa Ige Akimana kwande yateye imbere ninde ni Akonko kwande kwa Rashid na Parfait iradukunda Parfait arakucenga Parfait reka turabe Parfait kwande kwa Hafiz uyu mukinyi Musa Muryango akiza urugo akiza igori Isa Muryango ahagara neza cyane mu gihe Hafiz yarashoboye kugenda reka turabe namakosa n'ubundi ni Musongati afite umupira inyuma hariya umukinyi Chris Ndikumana yarakoze amakosa aje gusubiza umupira inyuma bari igitsina cya gatatu reka turabe Parfait ariko umupira warengejwe na Isa Ibn Sabimana akaba yawurengeje tujye kurengwa na Parfait iradukunda Parfait centre ariko nawe yahaye reka turabe ninde ni Musongati afite umupira kwa Hafiz reka turabe Musongati n'undi afite umupira kwa Akonko ariko umupira ukaba warenze no kurengwa na Musongati ku ruhande rwa
Isa Iber Sabimana yaremwe n'ingoga kwa nimero 8 ninde Arsene Niwolo kwani kwa Konk reka turabe ninde Afise kwani kwa Darcy irakoze Darcy kwande kwa Isa Bismungu Isa ku ruhande rw'inyuma reka turabe bawurenguye vuba Musongati reka turabe Pascal Ramazani Pascal aragusiga Pascal hava hafi ya corner ariko umupira warenze no guterekwa imbere y'igori rya Laura Sakou yateye imbere reka turabe ninde mupira mu maboko ya Ige Akimana Ige iminota 27 igice cya kabiri ibisindo bibiri vya Olympic Star ubusa bwa Musongati imizingi ibiri ihese yugaye ya Musongati reka turabe parfait kwande kwa Akonko ariko yakoze orushe akaba yaririye bindi bibuka mache zitanu ziriko ziraba muri kano kanya nako mache zitandatu ekipe nayo ya Vitaro ikaba yatsinze igitsindo reka turabe ariko ari kumwe na Parfait kwa hasi Parfait fata n'ibizunguzungu kwa hasi ariko Ige Akimana umupira arawufata neza cyane sans problème ekipe ya Musongati igerageza gusatira ariko yahitaye kuwa amazi muri championnat y'Ubwongereza Martin Odegaard minota wa gatanu kiza kugomogwa na Hernandez ku minota 11 kuri penalty Bukayo Saka reka tarabe igitsindo cyane igitsindo cyiza cyane igitsindo cya gatatu hano cya Olympic Star Vugi Ndekiki avuga bati ibi bikomeye tuko ngaha nibiki Musongati bati turakomewe na Mujeri ibi bintu babisigurira gute abanyagitega abafana bombo bacitse Hassan Nzeyimana avuga ati je nakizere gasubire mu kibuga reka turabe ninde Manoa afite umupira kwande kwa Hashid yateye Ngabira Imana Hashid reka turabe ninde ni Mujyango ari inyuma kwande nimero 3 ninde ni Isa Iber Sabimana kwande cyane shakisha kireko yiva ariko reka turabe nimero 5 wa Musongati acenga ariko vyase Parfait reka turabe ninde Manoa kwande kwa Pascal Ramazani reka turabe nimero 8 wa Musongati turako twogombora na kimwe bateye ariko umukinyi Hashid akaba yahagaze neza cyane reka turabe ninde iminota 50 ikaba yaheze mwanya igice cya kabiri kirarangira Mustafa Nado Orje yaracomekeye Samir Nasri ariko baramuvugiriza ko ari Orje bati waraririye Musongati yifise umupira Musongati kwani kwa 13 kwani kwa Isa Iber
kwa Nzeyimana Hassan Temba umupira ushira muri birazimbutse reka turabe tera barabe ko bagomba izo kimwe ariko vyase kabisa reka turabe Mustafa ariko umupira gerageje gushira kuguru biranka reka turabe Issa Iber yateye centre ariko turabe Mustafa aragusiga Mustafa imarozi umupira reka turabe Mustafa Yatase Mustafa kabisa Mustafa avuye inyuma cenga kuri contre attaque agera imbere cyari gitsinda ariko uyu wana Mustafa azi umupira wose kabisa Mustafa irakoze umwana muto cyane akiri umunyeshure umwana azi umupira mwinshi cyane ni tara y'imuyinga ikaba ari tara y'imuyinga kabisa Mustafa amashi menshi cyane kuri Mustafa amashi menshi cyane abaronezi bose bahagaze bitegura guserebra Musongati tayitaye kuwa amazi yagerageje kugomba ariko vyase kabisa urukino rubereye ijisho reka turabe Hassan Junior z'umupira Junior kwande kwa Samil Nasser muri mukorobane Samil reka turabe Samil yisitara ko umupira uramurengana mwanya umupira amasegonda umwanya umupira urarangira asigaye amasegonda reka turabaya ninde ni kone ya Musongati ariko bati wateye nabi subiramwo arbitre ku ruhande abaseriye ati subiramwo Olympic Star bigaragaza neza cyane ibitsina byabo bitatu ku busa bwa Musongati Olympic Star basimira mu kirere reka turabe igitsindo cya Musongati igitsindo twavuga ko gitanzwe n'umunyegol Ige Akimana afashe umupira awurekurira mu igol Musongati kimwe Olympic Star bitatu akabasigaye amasegonda ivyo bita clean sheet bikaba vyaze kuri Olympic Star aho bavuga bati ndi kumwe ngaha n'umufana wa Olympic Star reka ndamubaza ingene yakiye no rukino murakoze cyane nitwa Amisi Morale nkaba ndumu president wa bafana ba Olympic Star akaba ari umunezero mu bafana ndongoye cyangwa se abakunzi b'umugwi Olympic Star ndabona ibintu bimeze neza mu by'ukuri kandi nibitangaje Musongati kuisinda ibisindo bitatu kuri kimwe vyama bishika ko ni wabo tubasindirayo ibisindo bitatu kubusa ubwo rero nta gitangaza kirimo ahubwo mbona mengo jewe ntibimeze neza kubona bangomboye igisindo hasigaye amasegonde kugira urukino rurangire mu by'ukuri nico gituma rero mbona neza ko abakunzi ba Olympic Star ahubwo bo shira ingufu hamwe tugafatana mu nda kugira dutegure le tour izoba dimanche hariya Igitega kugira tuje kwishura runo rukino kuburyo hariya tuwasindira igisindo kimwe kubusa tukaba turangije. Okay, reka ndagushimira cyane mbega itariki 13 mwiteguriye urukino rwa derby hagati ya Atletico New Oil na ekipe ya Olympic Star mwiteguye gute? Ego derby urukino rwacu rwa Olympic Star hamwe na Atletico New Oil ruzoduhuza mbese barunguruje ahubwo itariki 13 tuzoba twagiye kwishura Musongati ruzoba itariki 20 urukino rwacu ruzoduhuza na Atletico New Oil twena gitangaza kirimo baratwakiriye twarashoboye kunganya imaci yaheze ari bisindo
bibiri ku bindi ubu twiteguriye kubasinda kubera nitwe tuzoba twabakiriye ikibuga tuzoba tukigaba. Reka tugushimire cyane. Murakoze nanjye ndabashimiye. Nashaka nere akamo abantu abakunzi ba Olympique Star ndetse se abafana basidukane rimwe niyonka kugira dufate mu mugongo Olympique Star cyangwa se abamenyereza ba Olympique Star cyangwa se indongozi za Olympique Star kugira twese tuze turashira mu kuboko kugira umugwi wacu utera imbere. Ndabahamagare rero ko mwoza mugasidukana niyonka kugira dukore bimwe hanyuma umugwi wacu ushobora gutera imbere cyangwa gikombe cha Primus League ndabona ko tudashobora kugishikira bivanye n'iminota bivanye n'imigwi iri imbere iri yacu ariko